teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Nah, kali ini kakak mau berburu mainan apa lagi teman-teman? Yuk ikutin keseruannya yuk. Kita mencari ke sini teman-teman. Wah, ini pohon api teman-teman. Kita cari ke sini teman-teman. Wow, ada Poppy teman-teman sama topeng Spiderman teman-teman. Wow, kakak menemukan Poppy sama topeng Spiderman teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Wow, Poppy-nya ada Poppy ayam, ada Poppy kupu-kupu, ada Poppy Hello Kitty. Wah, kita mencari lagi teman-teman. Kita mencari lagi ke sini teman-teman. Wow, seperti ada di atas sana teman-teman. Di mana ya teman-teman? Wow, ada dua ondel-ondel pocong teman-teman tuh. Wah, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Kakak menemukan ondel-ondel pocong teman-teman. Kita mencari lagi ya teman-teman. Ini teman-teman. Coba kita mencari lagi ke sini ya teman-teman. Wow, ada sepasang ondel-ondel teman-teman. Tuh, kakak menemukan sepasang ondel-ondel teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Kita mencari lagi teman-teman. Mana? Wow, apa itu teman-teman? Ada mobil kayu teman-teman tuh. Kakak menemukan mobil kayu teman-teman. Tayo. Kita kumpul lagi di sini ya teman-teman. Kita mencari lagi teman-teman. Mana ya teman-teman? Coba kita cari ke sini ya teman-teman. Wow, ada dua ondel-ondel. Wah, lagi nongkrong kayak gini ya ondel-ondelnya tuh. Tuh teman-teman, wah, ada dua ondel-ondel teman-teman. Ada ondel. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Kita mencari lagi teman-teman. Coba kita mencari ke sini teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wow, ada boneka Squid Game teman-teman. Tuh, kakak menemukan boneka Squid Game. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Coba kita mencari lagi teman-teman. Sini ya teman-teman. Mana ya teman-teman? Coba kita mencari ke sini. Wah, apa itu? Wah, ternyata Upin Ipin ada di sini ya teman-teman. Tuh, kakak menemukan Upin Ipin teman-teman di sini. Kita kumpulin lagi ya di sini teman-teman. Wah, ternyata teman-teman kakak menemukan banyak mainan ya teman-teman. Terima kasih ya sudah mengikuti kakak. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dah.